Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ljudi probavamo hranu kod bake, brate. Znači danas smo u BG-u, idemo kod bake u restoran, probat ćemo neku rešilicu, grmilicu i neki krompir. Tako da ne duljim previše, idemo u restoran. Računajte za 15 minuta da vam je gotovo. Dobro večer, molim. Dobro večer. To je najbolje. Od toga se najedeš što ako si gladno. Gurmanski šećer. Ja bi neki burger pojel. Sad sve zavisi. Šta želiš, koliko si gledano. A grmelica je dobra. Ljudi, ja sam uzeo mala grmi obrok, znači bio mala grmi pomfri bez alkohola. Ljudi, ako vas zanima na kojem mjestu sam došao kod bake, znači mjesto se zove Tošin bunar. Znači ljudi, uzeo sam mala grmi obrok, da pomojem još jednom. To 2090. Ok ljudi, sad smo došli, znači kući, sad ćemo brate da probamo kakva je grmilica. Znači, samo da znate, Tošin bunar se zove, Tošin bunar! Znači ljudi, pomfri sam uzeo, to izgleda ovako, dobijete ovo kod bake. Pomfri ćemo samo izvaditi, ocijenit ćemo ljudi izgled hrane i ukus. Mjesto lokala ne treba sad, mislim ono. Evo ispalo dva pomfrija, ali nećemo napraviti. I ljudi, uzeo sam malu grmilicu jer sam se zeznuo. Uzeo sam kao obrok, mala grmi i ja mislim dobit ću kao normalnu grmilicu. A normalna grmilica je duplo veća od ovog, znači malo se zajedno. Tako da ljudi, da otvorimo grmilicu. Ok. Uključujem kameru da vidite, znači... Ala, brate. Izgled je iskreno loše. Loši izgled. I da vidimo. Znači, ljudi, izgled mi je loš. Pomfri mi gazi izgled. Vidite kakav oblik ima pomfri. Nije ono klasičan. Dobro, neću popraviti. A ljudi, da vidimo samo šta se nalazi sve to u grmilici. Znači, ovo je kupus neki, nemam pojma. Kupus. Slanina, znači to je brutalno, sir i pljeskavica. To je iskreno GG. Evo da vidite kako izgleda. Da vidite kako to izgleda. Slanina, sir, pljeskavica i kao neki kupus, nemam pojma šta je to. Ok ljudi, a sad je vrijeme da probamo. Prvo ćemo početi sa pomfrijem. Znači tu ćemo malo istrati pomfrija. Ala vi koliki pomfri baja. Ljudi, htio sam bakinu Karinu da uzmem. Tako, nemam pojma kako se zove. Ljudi, pomfri je 10 od 10, brate. Ovo je bolje od Meka, 10 puta. Sad, znači, pomfri je 5 od 5. Izgled pomfrija, isto 5 od 5, realno. Izgled hamburgera mi je 1 od 5. 1 od 5. I uz to, u tom meniju dobijemo kao sok, jedan bez alkohola. Tako da, idemo probati ljudi hamburger, to je glavni dio. Znači grmilica.
odlično. Još ljudi, ovo me je ispalo 600 dinara. To je ljudi 5 eura. 5 eura me je ispao pomfri, piće i ovo. Ok ljudi, to je to od ovog videa, znači kod bake smo jeli, znači video je, zapravo hrana je brutalna, znači preporučujem da jedete, tu je dođe 5 eura još, znači a u Hrvatskoj za 5 eura ne možete ni čvarke uzeti. Tako da ljudi, da ne duljim previše, idemo na 1K suba do kraja godine i vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!